Hürmetliler, bugün geçtiğimizin yubileri. Bugün altın kişinin beyremi de köngülli. Күнде үткәрәсе килеп тора туган көнеңне. Туган көндә үзеңне дә мактыйсы килеп тора. Мактап тормыйм, шәплегеңне барсы да белеп тора. Әдәлле дуслар, котлау өчен бирегә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының масса күләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге җитәкчесе Айрат Шамил улы Фәйзрахмановны чакырабыз. Şahsen Irada Özcan kızı Ayıpova isminden, minister isminden selamlarga rıxsat etdiniz. Sizni ulı yubileyingiz bilan qutlaymiz. Ham meni rıxsat etdiniz Татарстан Республикасы министрлар кабинеты isminden shunday zo'r rahmat xotim topshirig'iga за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие театрального искусства Шамсуддинову Ринату Габдрахмановичу, артисту драмы Государственного бюджетного учреждения Татарский государственный театр, драмы и комедии, вручается данная благодарность премьер-министра Республики Татарстан Алексею Валерьевичу Песошину. Татарстан мәдәният үстерүгә керткән эше өчен Татарстан хөкүмәтеннән рәхмәт хаты. Көп итеп шатлыклы иҗади билгеләр тоярга телибез. Алга таба да безне үзегезнең эшчәнлегегез белән шатландырырга мөмкинлекләр күбрәк булсын. Сезгә уңышлар, бәхет, сәламәтлек телибез. Рәхмәт сезгә. Хәзер бирегә Казан шәһәре башкарма комитетының мәдәният идарәсе җитәкчесе Абзалов Азат Искәндәр улын чакырабыз. Хәерле кич, кадерле дуслар, хөрмәтле Ринат Габдрахманович, барлык казанлылар һәм шәхсән үз исемнән сезне матур юбилеегез белән котлыйм. Бүген сезгә ихлас күңелдән иминлек, саулык һәм иҗади уңышлар телибез. Талантлы артист булып, сез театрның, татар театрының традицияләрен дәвам итәсез. Күп еллар дәвамында тырышып хезмәт итеп, сез республикабыз һәм башкаларыбыз мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертәсез. Бүген сезгә Казан шәһәре мэры Илсур Рәис улы Метшин исеменнән рәхмәт хаты тапшырыла. Бәйрәм белән сезне. Абзалов Азат Искәндәр улы. Алкышлар, рәхмәт бүләкләрегез өчен. Хәзер бирегә Дәүләт Советы депутаты, Кооператив университетының ректоры, Әрки якташлыгы җитәкчесе Алсу Рөстәмовны чакырабыз. Хөрмәтле Ринат Габдрахмановы, хөрмәтле дуслар, без бүген шундый матур бәйрәмдә, шундый матур кичәдә безнең бик кадерле артистыбызның, безнең дустыбызның шундый олуг матур юбилее. Мин чын күңелдән сезне котлыйсым килә. Дәүләт Советы депутатлары исеменнән, безнең хатын-кызлар берләшмәсе исеменнән, мәрхәмәт, милосердие һәм һәрбер хатын-кыз менә Лилия безнең залдадыр инде. Ринат гашык, менә бөтен спектакльләр караваныбыз бар. Сокланабыз шушы гаиләгә карап. Аларның бәхетле иҗади тормышында, шәхси тормышында сез безнең өчен үрнәк. Без сезнең белән горурланабыз. Аннары инде монда яшерен батырын түгел, безнең бит инде Ринат Әлки кияве. Әйдәгез әле Әлки районында
Mında şu 50 yaşlık yubiley bilen hem indi bizim tiyatr sanatının kamilleşiği, alğa barığı, şu işke şundi sizin payınız zor olup payınız bulgan için sizge big zor rahmet. Bugün Devlet Soveti oturuşu buldu. Bizim hatın kızlarımız barısı da oturup hat yazdılar. Mınamda indi şu hattan bir iki özükünü okuysun kiler. Hürmetli Rinat Gabdrahmanoğlu, yıllar uzu bilen harizmağız sünmey, ortağına baran, ijatta da, şəxsi turmuşda da siz gajayip umışlar, matur şahslar, hem gül kişli alkışlar maqtav sözlerine maqtav sözlerine layıklı kişi diyenler. Hem bunda tağın her bir kadın kız ayrım ayrım sözler yazan, bunda yürekler de yasavanları çok. Rinat ağabeyini kızlar yaratayın da. Hem bunda kışkırekler küşleneş, sizge pek zor rahmet bizni daimi şartlandırgan için. Anlar indi mene şundi canlı, Oğlu yürekli kişi iken de eytesim kile bizden Rinat Efendi'nin. Çünkü pandemi vaktinden başlap bizim Elki rayonu Yaktaşlar Cemiyeti konsertler uzdurdu. Onlar online formada uzdular. Hem neydi kişinin şöyle canın kuterip, şundi matur spektaküller oynadılar alar. Liliye bilen, hem gümümen Tinçurin tiyatrı artistlarda kübisi katnaştı. Benim şu tiyatrga da uzun icad ettirmişti isim kile. Hem Rinat şekilde şundi artistler köbrek bulsun. Hem de bugünkü jubilerine dağın bir tafkır hatın kızlar isiminden, deputatlar isiminden kışaklarla yükseltildi. Yarı Liviya Bakurmiye. Rahmet, kutlavlarınız, şimdi yılı alkışlarınız için olgalına değil. Hem indi birige, hazır Şulpan Zakiroviç tekçiligindeki Kozan Büyü Ansamblini çapırabız. Beyrem Büyü bilen. Rahim ediniz.
бүгінгі юбилярыбызның балдызы Шулпан Закирова. Һәм инде бирегә юбилярның үзен чакырабыз. Татарстанның атказанган артисты Ринат Шәмсетдинов. Кыталарны дәвам итеп бирегә Татарстан театр әһелләре берлеге рәисе урынбасары Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йорты директоры Фатхуллина Эльмира Вадимовны чакырабыз. Добрый вечер, уважаемый Ринат Абдрахманович. Добрый вечер, дорогие коллеги и зрители. Союз театральных деятелей Республики Татарстан рад поздравить вас с наступившим юбилеем. Вы очень быстро покорили театральную Казань. Ваши герои вызывали и смех, и слезы. Им сочувствовали, их любили. Ваши герои всегда были так понятны, в них зритель видел себя. С вами любят работать режиссеры. Вас очень ценят и уважают коллеги. И сегодня мы очень рады поздравить вас и пожелать вам, конечно же, здоровья, радости творчества и всего самого доброго. Ко всем поздравлениям также присоединяется и председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан Бекчентаев Фарид Равкатович. Ну а мне приятно наградить вас почетной грамотой СТД. Эльмира Вадимовна. Хәзер бирегә юбилярыбызны котлар өчен Татар театры коллективлары, Әкият Курчак театры сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев, Габдулла Кариев театры актеры Татарстан атказанган артисты Илнар Низамиевны чакырабыз. Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле юбилярыбыз. Озак сөйләп торасы юк, чөнки артист юбилеен спектакль белән сәхнәдә каршылай икән. Моннан да зур бүләк булырга мөмкин түгел, моннан да зур бәйрәм булырга мөмкин түгел. Ринат абый белән бер тапкыр эшләргә насыйп булды, чаршы җирдә. Мин үзем бик рәхәтләнеп эшләдем, аңа да рәхәт булгандыр дип өметләнәс килә. Бик рәхәт мисыңа. Бик рәхмәт. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле тамашачылар, безнең татар театрыбыз мондый артистлар булганда әле яши, киләчәктә дә исәнлек, саулык һәм зурдан зур рольләр. Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар. Габдулла Кариев театры шулай ук Ринат сине котлый, сине ярата, анда синең дусларың. Шулар арасында мин дә беренче шуны әйтеп узасы килә, Ринат турында ул талантлар сына түгел, шәп актер. Без аның белән кайчандыр ничәнче еллар спектакльләрдә бергә уйнадык. Шуңа күрә Ринат, менә бүген карап тордым да бу санга әнә бишлесе, нолен алып атабыз, яме сиңа бишле бөтен тамашачылар. Ринат талантлар тишәм артистына да түгел, ул менә күргәнсездер, кайбер кеше булса әле моңаер иде нәрсәдер. Аның йөзендә бер кашында җылмаю төшмәде. Менә ничә еллар күрәбез, гел җылмаю. Сиңа гаилә бәхете, тигезлек, сәламәтлек, иҗат уңышлары. Менә иҗат уңышлары. Менә дигән шат рольләр. Шун түгелдән, гаиләбез исеменнән, театр исеменнән куйдым. Илнар Низамиев һәм Илгиз Зәйниев. Рәхмәт котлаулары өчен. Хәзер юбилярыбызның остазы, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, Галиәскәр Камалов театры актеры Илдар Хәйруллинны. Һәм шулай ук бергә укыган курсларында катнашкан Татарстанның атказанган артисты Аяз Гөләс исемендәге Чаллы драма театрыннан Энҗе Шиһапованы һәм шулай ук
курсташы, тормыш иптәше Лилия Махмудованы һәм тагын башкаларны да биргән рәхмәт белән. Hürmetli Rinat Abdurahmanoviç, sizden zor ulug' yubileyingiz bilan qutlashga, ham sizga eng yoqti tilaklarga ruxsat etingiz, ham sizning turda bir ikki so'z aytishga ruxsat etingiz. Sana vaqtdan hamon yubileydan yubileyga yurisa qoldi hozir. Birisine 50 yaş, birisine 60 yaş, Azhat Xizmatovga 70 bo'lib, 71ga chiqdi. Men hamon ustoz ekanimni bildirdim. Biz ularga qaraysiz-da. Ularga qaraysiz-da, mas'uliyat kitasin. Onlar shunday mana plash, shol shashlar bo'lg'ach, men deb ularga deyishdi. Demak, men deyilmay plash ularga deyish. Eng qizig'i mana ularning юбилейна килуга eng birinchi mana shu qiyofatda turgan училище halinde qiyofatda kelganlar ko'rindi. Mana yoshgina 15-16 yoshlik malay keldi, adisi o'zi kelmadi, adisi ona qo'lidan ushlab keldi-da, mana big artist bo'lasa keladi, qarashib o'qitirdi. Shundoq yilmaya boshlagan edi. Shu birinchi kunida bilmaygan hamon siylashganda yilmayadi. Men sugalim emasda. Şentelidir, yükeli yılmayıkına karantıra. Bütün usallığım bitedir yaşıyor. Kurs bir senette buldu. Hem tiyatro için bir faydalı kurs buldu. Şallı'da o kurstan kişiler var. Tinçuri'de o kurstan kişiler var. İzele'de o kurstan kişiler var. Elmet'te o kurstan kişiler var. Hatta bir kızımız Finlandiya'da jırlap yeri, Ansı'da var. Onlar bilen aralaşkanda bir ko'ngli bir qizir edi. Ham Rinat baxtine o kursda ular bilan shu Liliya bilan uchrashib, yurishib, anda ilanishib, ular birga teatrga keldilar. O bigrakda baxtli mezgillar bo'ldi. Chunki ular Rinat Liliyadan boshqa bir zo'r bir tanilgan oilaga keldilar. Albatta ularning turmush ko'rinishlari, ularning kun ko'rishlari, ularning ruhlari, bu oilaning ruhi albatta ona da ko'chdi. Ham shunga ko'ra onim bilan g'amir bo'yi necha bilan 50 yoshga yetdi. Teatrda, spektakllarda rollar o'ynay, u har vaqt mana shu ruhni tutdi. Ona o ruhni Liliyasi ona yordamida bilan bolalar o'stirdilar. O'zlari shaq artist bo'ldilar. Ham teatrga, jamiyatimizga ular foydali kishilar bo'ldilar. Shunga ko'ra o'zimni bek baxtli sanayman. Seni tug'an kuning bilan qutlarga deb bizning akademiya teatr artistlarida aytib sevadilar motor tilaklarini. Chunki bizning artistlar butun spektakllarimizni qarab boradilar, seni bek yoratalar, bek hurmat etadilar. Ham senga eng motor tilaklar aytilga qo'shdilar. Senga esanlik, sog'lik, shodlik, suyunish va baxt, o'ngishlar ham albatta artistga zarbat bo'lmasa bo'lmasin. Elbette bu yüreği bulmayı, bana bu bulakında bir şeylerle sima tavşaklar müsaade. Bir iki sözüne etip gitesi girer. Şimdi biz şoyan kınamına üzere özümüzde İllişikler Partisi deyip ilan ettik. Rinat, sen bizden en berekeyimiz. Sen bugün İllişikler Partisi'ne kabul edildin. Alkışlar. Мындай очрашулар сыяклы bir көмек фотоларына чыгылыгыз инде карашым. Илдар абыйны, Ринат абыйны уртага алып. Зинкар да иде. Элек кызларды уртага басталдык, хәзер без басабыз. Болду, рахмат. Котлауларны дәвам итәбез. Хәзер бирегә Битрәш районы мәдәният бүлегеннән Альберт Хамадиевны чакырабыз. Alkışlar bilen. Hayırlı kişiler, hürmetli tamaşaçılar.
Иванович. Сізге біздің Битреш муниципаль район башлығы Ихан Михайлович Кашапов рахмат хатын білдіреді. Сізге шын көңілден нык сәлемәтлік һәм шексіз тормыш дәрті, ұзын ғұмыр, ижатығызны ұлылаушылардың йөрәк жылысын һәм рәхмәтен тойып яшәвегезне телим. Сезгә һәм якыннарыгызга һәр вакыт игелек, тынычлык һәм иминлек юлдаш булсын. Амин. Битреш муниципаль районы Ихан Михайлович Кашапов. Рәхмәт. Рәхмәт. Хәзер сүз якташларга Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Тукай премиясе лауреаты туганы Камил Кәримовка һәм Шәле мәктәбе директоры Хасанова Минзифа Гыйлметдин кызына һәм шулай ук Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Лилия Фатиятуллинага бирелә. Рәхим итегез. Yakından tövül, orab yeriyle şeyler. Tüge yaptı Ermet abi. Hatta kız bulmanı şunlar tövül, mektebimizin direktör bulmanı için sana bir söz verin. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli Rinat. Bu yakta, bu yakta, yakta kadar. Yaran koysa yaktamısalar. Mine ne kadar vakit uzup gitken. Min Tatar dili okutuşusu, hem edebiyatı okutuşusu bulmuşlar. Çok yıllar, 51 yıl kıla özüne. Mine şu çırışıtlar, min bularını neşe gitip zinlendirdim bu yigitlerini. Alar tiyatr bit yarattılar, kitap okurga yarattılar. Bit көп yazıcılar bizim avulda bulup gittiler. Artistler bulup gittiler. Şunday şıraşularını kursunda, mine Ildar Hayrulin munda oturar. Nege bizim spektakl bile Ildar Hayrulinler kirgen edi. Mine indi spektakl bitkeş Ildar Hayrulinni çakırıp çıkardık da, men aytam bizning bir 4 yigitimiz spektakller bilan jinlenip bittiler endi artist bulasılar ekilerim. Şundan Ildar Hayrulin aytdi, yara, men Marsil Salimjanov bilan söyleshirmin. Kelersiz, ko'rsatib qararsiz bu o'quvchilarimizni deydi. Shundan biz darslar bitgach, 4 yigitni ertib, men ketdim Qozonga. Barib kirdik teatr binosina, Ildar Hayrulin bizni bek жылы etib qarshi oldi, rahmat ona. Shundan so'ng Marsil Salimjanov ide yo'q shul deydi. Shundan biz Marsil Salimjanovni izlab ketdik. Shu 4 yigitni ertib Qozon bo'yicha izlab topdik. Batulla'nın nindidir spektaklini oynarga, ona kengешler verilgen yıllarında işin taşlap Marsil Salimjanov bizni kiri teatrga alıp qaytib ketdi, Galesker Kamal ismindagi akademiya teatrına. Şu 4 yigitni işi худсовет jiyib, bütünüsü de artistlarning bik, onda endi kattari artistlar barsida şu yigitlarni kiritib bostırdılar. Biren bularga jır, beyu, başta elle deyip qul chabib taqmaq aytib turib, hamma shul ayttirib, ularning de Marsil Salimjanov 4-sinde hozir bularning teatr uchilishchasini olib borib topshiramiz deb menga qo'shib jiberdi. Hammalarni shul ayttirib teatr uchilishchasini olib borib Mas'ud Imashovga topshirdim. Hamma shul aytib, ular artist bo'lib ketdilar. Bek zo'r rahmat Rinat sana bulganing uchun. Zo'r o'ngishlar sana. Sening o'ngishlarimiz bilan bek naq suyunamiz. G'ururlanamiz shularga. Rahmat bulganing uchun. Esenlik, sog'lik, tegizlik, baxt sana. Rinat'ның avuldaşı, biz şırdaş. Şuna göre men Rinat sana Rinat dip gine aytam. Rinat sana isenlik, sağlık, go'yla baxtda tileymiz. Bir vaqtda da şu yaratgan tamaşaçın
bitmesin, zolların tulup dursun. İcadi şişmen bir vakitte de soyutmasın. İn birinci şol sana isenlik, sağlık, aile bəxti. Az beni şıpşırı başarsın. Allah versin. Renat Abdurrahmanovich, eni kaçtıysam kadar manda bir kişilikten kabul bulayım. Bir tumanlar şu bana. Beraber Abdurrahmanovich deyip de şampına almayayım. Bana bizim seminden küllerin Kamil abi algan gramatlarını, maktub kağıtlarını koya koyup bitiresin deyip. Ben şeye başladım mı? Biz senin bile hazır şehrin gramatlı kişileri. Şerli bir zoruyor. Dörtmeninden ortak kişisi var idi. Hem şundan küredir idi. Artistler bilgileydi. Spektaküller. Hem o artistler miktar kunup kalalar. Onların şoförleri tizgine bir-iki stakan saracı verir. Onların fatır bayramı kazanırlar. Hem her bir artistin bilgili fatırları var idi bizde. Ovuldayım. Bizim oğulda bundan tiyatrcılık olgan. Belki şu atına sayın artistler, jırçılar gerekile bizde şu tomarçı edelendir. Bununla kuredir avuldan bizim 7-8 jırçıgına var. Neyinde rejistörler var bizim. Hadi bizim hatta meftür olgan, dinde tiyatro içerisinde okuyan, tiyatrcını kavalgan demek. Resmen için bu. Bana şu şimdi avuldan Şimdi bir uğrağında sen de şu at şişmesinden su içtiğinde, ben de şundan içtiğinde, şu zileklerinde, tüvere koyunluktan indi, gümbür şu, alsu ilmiyini, aniden, mizifah ilmiyini zinancılardan gümbür zidirinde. Lakin bir hikmet var. Sen bir 1972 yılda tutum. En kuruluklu yıl bu. Bu sastır tarihinde en kuru yılı. Kuruluk yılda tutum, kuruluk tarihinde. Yani 50 yılda tutamıyorum, normal mi? Sen bile bir tirede, üstlük bir tirede aşağıdık degende, şu şöyle veremiz aşağımız. Lakin ikimiz de hemen bir türlü bara durmuşumuz işlettireyim. Yaşıyor olmasa da, hatta bizge sana da nimen şöyle üstün kızım girmedi, biz çiftemizde oldu. Ben sebebini bilemeyim çünkü biz üskende kızlarını uğurla balarak yaşayın. Biz seninle uğurlayabilmedik. Sana gittik. Uğurlayı bir seferde uğurlamadık, oraya yaşayanlar yani. Hem bizning Haris Yakupov degan ulu rassamimiz var idi. Onun albümü güçlü kişiler deb ataladi. Neresi o güçlü kişi? Savatga tushib, maydonga kirib, 90 kiloluk kishini yelkasiga solib, shunday bo'lar güçlülük ekanini. Ya bo'lmasanda arbaning kindigidan chiqqan o'sha ko'tarib turib ko'pchilik olsa qayerda deydi, u mekan kuch bu tugul. Kuch maqsadning turmushga oshganda. Mana sen 35 yaşında Tataristan'ın at kazanan artisti degan maqtovga ism olding. Bu zo'r kuch so'raydigan batırlık. Şuna göre sen şehrining bugün her halde en güçlü kişisi. Hem gramatlar yollab qo'yman. Uzoq söylemeyin, yoksa jılıydıran bir yakın batışıyorum tezgine. Rahmat. Rahmat abi. Hazır indi birige Renat abi Hoylan deseng de bular. Hoylan onda Hoylan şahsı da var. Karim Tinşirisindagi Tatar davlat drama ham komediya teatri artistlarini chaqiramiz. Yigitlar, qizlar, otalar, onalar, abilar, og'aylar. Teatrimizning büyük şahsislari hali bundan o'tib qo'ybirovlar gastrolda. Shulay etib sizni teatrimizning direktori Musagitov Fanis Naylovni beramiz. Naylov. Renat Betol ney şam jigit deb aytganda qadr-qadr olg'aygan bu baribir yigitligini yo'qotmagan tüp tuzga uylari shunday
Onun bindi bu Bitreş'teki kızlar okugan vaqtdan işlegenlerdir indi bilmeyim. Ne sahneye çıkarıp barap buna turasıydı şulaydı. Onsa tege bir yaktan aytı bolsa, ikinci yaktan indi ol o'zi müzik kurallarında bek yaxşı oynamnasiga oynab ko'rsatdi. Nendegina rolga kirsa da, endi Renat oynab chiqa olmay turgan rol yo'q edi u umuman. Şoňa görä her bir bizning o'tkärgen meropриятиялар bilan indidir anda tuğan günler, indidir beyramlar, bütün üstünde de qatnaşıp kile, sahnede de sahneni jimirtip oynay turgan jigit. Семьясы бик матур, бик тату туралар, малайлары армияга барып кайтты. Шуңа күрә бүтүн яктан килгән, мен инде Ринатны шундый иттереп үстергән өчен Лилиягә тагы бер рәхмәт әйтергә кирәк. Алар икесе дә безнең театрда да эшлиләр, бик матур. Безнең инде Хәлил абый белән Ислами апа семьясы бар еді. Міне алар шушы буыннан традицияларын дәвам етәләр. Һәм дөрес эшлиләр дип уйлыйбыз инде. Тазалык, саулык булсын, исәнлек булсын, һаман да шулай илһам килеп торсын. Матур итеп шушы сәхнәләрдә җир җимертеп эшләргә язсын. Hazır sizni teatrimizning bosh rejissyori Tufan Rifullo Imomiddinovga beramiz. Xayrli kech, hurmatli tomoshabinlar, Rinat abay. Rinat abayni kim deb atasak, menimcha u tılsımchi, chunki repetitsiyalarda qo'yvaqt shunday vaqtlar bo'laydi. Sözlerini unutamın, zatsınlarını unutam, notalarga dürüst kirip kete olmaydı. Programlar başlansa, premyera bolsa, en yaxşı oynavchi bizning Rinat abay bo'laydi. Şuna göre siz bizni alğa taба şulay tılsımlağız. Biz sizni yaratıp, mında bu sahnada ko'rga tag'in bir taqir bu shashashlar shekilli indi motor etib, tamni etib, tamni eslaytib kutib qolamiz endi. Amin artistlar isminden Tataristonning xalq Rossiyaning ot odamning artisti Zufar abiga beramiz sizni. Zufar Harisov. Mag'lubiyatni подразумеваем партия, шуңа күрә бастырып куйдым. Без Ринат дибез икән, әлбәттә күз алдыбызда Лилиябез, Лилия дибез икән, әлбәттә ул Ринатсыз булмый. Хөрмәтле дусларым, миндә Илдар абый кебек сине балачагымнан үпеләм, 30 ничә ел. Күз алдымда үстем, кеше булдым, өйләндем. Аллаһ Тәгалә сезгә тигезлегегезне бирсен. Тигез матур картлыклар көрүп, улыгызны үйлөндүрүп, оныклар сүйүп, матур картлыклар көрүп яшарга насип болсын. Шулай әйтелгән, әти-әнинең дуслары белән дус булып яшарга буйырган. Коръәндә дә андый хадис бар. Ринат шуңа күрә Ислами апа белән Хәлил абый минем берсе агаем, берсе апам иде. Һәм инде сезнең белән дә шул дуслыгыбыз дәвам итә. Киләчәктә дә шулай бергә эшләп яшәргә насип булсын. Абысы безнең коллектив исеменнән кичкенә генә хат. Лилия апага декабрьда бирсин сорабы. Кәрим Динширисіндегі Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары. Ринат абыйны
edese bir fotoda. Alex Şuray. Hükümetleşip motorun aytaş bayasına işe yarak gitmedim anda. Edese alkışlığa özlerine elbette vaktiniz alalım soyda. Mıdır mizgiller bir girekleti. Ömürge bir güne olalım illiye. Kutlayımız. Rahmet sizge. Hazır birige Rinat abinin kutları için onun baldızı, Tataristan'ın at kazanan artisti Leysen Mahmutov'unu çakıralım. Alkışlarla karşı alırız. Ekan. Hürmetli dostlar, hürmetli tuğanlar, min bäxetli. Çünki benim mene diyen cisnim var. Akıllı, matur, şiver, ulgan, bulgan, altın kollu dedim elimin. Kişilikler. Şunday eybet kişi ol. Biz onu şunday yaratabız. Hürmet etebіз. Ne opam bilen şulay matur ettirip, uzak ettirip, rahatlanıp yaşarga yazsın. Ama yana icadi buluşlar, yana proyektlar, gümmen. Rinat senin işitesindir, bäxetli bul. Rahatlanıp yaşarga yazsın. Hafız davay. Şurrubuz, zinhar koşulamayın, spektakl edileriz. Matur ettirip yaşarga yazsın, bağızda da sizge de, bizge de. Dünyada buğa türlü haller, Güngülün orıp kalgan meller, Ümidin üzüge kilişle, Birişme bir paşam birişme, Yeşerge, gürletip yaşarge dünyanı, Şolatip yaşarge tavası, Bäxetli yolunda, Barsı da sininiz kulunda, Yeşerge. Yaşarge. Yeşiliz, şive yanıp küyüp, Dünyana bulup tutan büyük. Kütteriz, desediriz, libiz, Şüphehep kirgeniz, izlibiz. Yaşarge, gönletip yaşarge dünyanı, Şolatip yaşarge tavası. Bäxetli yolunda, Barsı da sininiz kulunda, Yeşerge. Rahatga kömülüp yaşarge, Suyunip qaranma, Bir kimning sözüne, Barsı da sininiz kulunda, Yeşerge. Yaşaysa ömür yoktu bulsun, Şönürga şadlık nuru bulsun. Uyanıp bir gün olsun tamda, Aşkın sin bäxetine kafa. Yaşarge, gönletip yaşarge dünyanı, Şolatip yaşarge tavası. Bäxetli yolunda, Barsı da sininiz kulunda, Yeşerge. Rahatga kömülüp
Котлыйбыз! 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 Ринат бақытлы бұл! Татарстанның артадан артисті Лейсен Махмудова. Рахмет жаным. Қазір спектакль қарағалы. Қадірлі тамашашыбыз, сіздің игътибарға юбилярыбыз катнашында Туфан Миңнуллинның «Алай түгел, былай ул» комедиясын башлыйбыз.